Yang Punapu Sharatchandra Sharma Fake News ki Manung Taram Lok Sering si Manung ki topic say why political division over citizenship amendment bill hai bus tani madudi political all political party meeting kauba aduga ngarang kaubuni tang ko nipanda Congress yautaba hekta akhoi makokte honglum yaudre aduga political party meeting sangur kan so another 9 political party CPI lepki apun bagano singse maswai se halfway that meeting no ding thole aduga Mapan the chat pakot paharagadi hoi a political party kharadi chat kiba aduga 9 political party lepki kari punja lagana mayam lehore so I see the political division amadi maswai ubda micham praja udo sti kari gi no am ta manadri sahibagi area am di lakti laktoine masigi matang da kumna khana janabagi tanjane ngasigi se lo lengjan biru guest singdi agi thing phabiri basi Khuraijam Athouba General Secretary United Committee Manipur ni ihan amode Khuraijam Athouba to ramlok sari aduga athogi oi de lengjan biru basi Khogendra Khomdram editor Sangai Express ni Manipuri edition ni tamu Khogendra Ramlok sari aduga he ta thangna phamin de se Sotinkumar Secretary CPI Manipur State Council ni tamu Sotinkumar Ramlok sari tamu Sotin han lakchap tai tamu meeting ni rang chang bai pau di tawa tamu marak tu da karai dano yanada da haigadra ya ningba phawda da haigadra tamu tangkhai sanjalakpada thogle haiba aduga lona nga se political party khara ma delhi gi ta khongsan ki ba aduga tamu gi lepi kari gi bam punjala kana another 9 political party sing yaw gi daba chahidi ngarang meeting do dingai thole chat pusu yaw gre damo adagi Congress hek horokpa all political party meeting hek tawba chai se korop kana ko yaw ro hebagi Congress ma fully skip tawre damo chai area da damo chorang na general bhi tai damo people ni urisi kari gino all political party meeting ko bosti da kari gino kharana yaw doba kharana tanghai re tholokpa adagi Delhi chapu su khara nong le hobagi area sing je khara di chawam nom phau gri damo masi kari maram dei no hin damo ngarang ko meeting asi Maroin Chief Minister na khogi citizenship amendment bill gi matang da all political party gi meeting ama tawgani party ama mamdagi not less than me any yobiu Hyderabad gi petition du gi matungina khoi all political party political party mapan gi punna phamina matung da maroina khoi phangudori mi phamse masida khoi maroina and Lok Sabha da January tarik nipan da pass to giba citizenship amendment bill ase withdraw to okay haiba simai yam kan khoi takshan si number 1 mathang da jik pa si yam sathi ba basta swaida khoi gi state ki assembly se masi special session ama kauraga khoi gi citizenship amendment bill asigi mayok to warep laraga khoi bharot lengak ta thau haibasi khoi kupna khanara warep ani si purga mapuna lakpane adubu Chief Minister na preside tawraga sakthara meeting du da yamaru oina toina Chief Minister ma kai hari se bill sigi matang da afafata madu maru oina madu thambiyu madom discussion tawsi atai wa koi subinu gaiba swaida madom da yam strict tawru pham mayam singsi akhoi gi party amam hek nga ka na ma nga gi punamak to gi adum hek lorakpaga pakhum pidr sum tor matang swaida akhoi gi tar yorpadadi maruina mayam loi khangnare bill asi unconstitutional oi communal oi adugo loina hindu tabagi adu politics ta yumham warga pukat pani adugo loina akhoi anti secular oi adugo loina akhoi bill asi pass torga sadrak matam dadi maruina bharot ki nopok amdam da leriba state punamak yellow me punamakse loin minority tarani aduna in short sigi idea se masi mayam punamana loina khangdara wafam ni masan hena nainur bui darkar lekti ana khoina pamib di bill si pass to dana ba akhoi kari to gudu withdraw to na ba kari to hum thopge haiba somda close ama hapsan bagi wafam natabada yes pura puri madumi mapung phana withdraw to withdraw to na ba khana saiba adi mamangda Chief Minister na hairi simeroina akhoi Lok Sabha da puthokraba akhoi bill se masi akhoi state ki cabinet na warep lojare adu loina ngasi political party mayam apun famous dasu close ama Manipur sok dana bu close ama hap na ba madugi akhoi warep lor ka number thagraga akhoi gi Manipur gi tongan ba party mayam gi delegation ama satana amuka surajya sabha da bill se pass to dana ba taksalusi haibram puthor khebo swadi sum yenare Lok Sabha da pass to gorba bill ma bo maduda close ama hapai bese
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯍꯥꯞꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯗꯣ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯀꯗꯒꯦꯕ ओके एरिया से दोइदुने तावै लाक्सगे तावै याम नोय वेरे तावै लाक्सगे तावै होजिक हांगिबा कनो वाफम से तासोतिन क्वान कन्न स्वाइदा नुंगाइ जद्रिबा ngarang मीटिंग से हापवे दा थादोगा मीटिंग लोइदिङै दा थोलैबगे मरम अदुगा दिल्ली दा गैदा चटपा याउद्रिबा सिंगसिगी मरम सिंगसे अमरम दायरदी क्लोज अमा इंसर्ट तौबगी तंगना बाइसे मदु आइदु यानिंगबा यानिंगदे अदु आइदु valid point oide aduna the whole lak samada pass to khroba duguma citizenship amendment bill do withdraw to pom changi akhoi anuba close am hakoi haibsida taw kari mo phong du kisi adu ngarang government ki spokesman oiba akhoi gi education minister Rajesh Shamna ngarang permission da hangbada bill asi withdraw to drobo isu close ama hap yai ga na Rajesh Shamna yamna ऐसा सौथोना हाई बामदी आई लेबिराई ना खले मसी द या दिया दो हितसु हाई बिग्रे सीपीआई ना जो मसी यारो है ना अदो मदुगी मतांग दुदी लीगल एक्सपर्ट्सिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्सिंग ना हेन खंगनी अदो सुम अखोइना सुम याम साधारण ना खंगबद हाइदारे बिल दु विथड्रॉ तौदना हजिबु लोक सभा दा पास तौगिबा बिल दुबु मदर क्लोज हापचलगा सभा दा पुखलगा पास तौबा हापचलगा पास तौबा है मसी लम खांगदगी कदाइदनो कइनोमा हाइजेक तौगिबने मदु आई ओइबा यानी जदि थाजदे ओके अदुना मसी तसेंगना हारबदा आई मसी बीजेपी सीपीआई कांग्रेस अदु अदागी उबा नते सिगी बिल सिगी मतांगददी मयामना पुखना देबा nganang meeting da कयोदगी बीजेपी ना अखोई चीफ मिनिस्टर सी एन बिरेन सिंगना पिसाइ तोरा पांगथोक मीटिंग जिदा याउद्रि थोरइबसे कनोदा मयाम हाइदि क्लोज अमा हाप तारबैसु बिल जी लोक सभादि हानो विथड्रॉ तो हल्लकांदा मदुइ मतुंग दुदा हापगम नोंग संगम संगि हाइबनेबा मसिगी मतांगदसु ओरंगनी कांग्रेसना कनो मीटिंग जी याउद्रिबसु कनोदा क्लोज अमा हापुरगा कैसु कानरोय हाइबा aduna mayamgi meetings da logdori ba warep tu adu mai matang da lakani haiba adigi amuk hojik ta jo haibi gi da yawda hoi assembly gi sitting ama assembly gi bifam ama pangthoga maduna logo warep tu na all party meeting du gi di hena kanba magul leba hena hengani haiba bhamju leba adu yam athu matam da adu session adu ko wi thok di session du prorog to ramina yadaba sumwa phamjina कांग्रेस जो वारो बोरंगनी एमपीपी ना वारो बोरंगनी रंग पॉलिटिकल पार्टी मयाम नसु अदु हारिब मखम मिफम जी असेंबली मिफम जी ओइ थोपले त्रबैसु बिल जी विथड्रॉ तौना बखोना जी हाइबजिदा यारक्तबसिदगी बाइना तोक्थोरक बोरंगनी अदु आई मसिगी मतंग सिददी होजिक पॉलिटिकल पार्टी मापन गे पुन बॉडी जिना थमिबा कांग्रेस ना थमिबा एमपीपी ना थमिबा फंजिंग असिना आईडी चुंगने खले अदु तसेंगना हाइरोदि मसिदी क्लोज अमा हापा है अखोई कनो याम रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर अमना हाइदी हाय हाइबो मसिगी मतंग असिदी आईदी खरे हना कुमने यंगहनिंगी मदु नत्रबोइदी मणिपुर जी मणिपुर दे अवनम से मैजाव अमा सोइदन हौना चालकदब माले केस बिल सिन राज्य सभा दा कइगुंबा लिसन जिबा पास तौखि तारगदी ngasi हौरिबा ngasi उरि विरांग सिंग प्रोटेस्ट सिंग सिदगी हेन साथीबा मोंगी protesting ugani haibagi no duni tamon jo haibiri ke no sei okay okay thank you atho boda lakse apsa atho boroina hojik se atho bogi civil society organization leader moina aduga public mem punba public meeting de saruk mem yabiri hojik series of protest series of meeting chata biri menoina area khara da hojik area maro ngasi ngarang thol state da all political party meeting ko ba congress yaruk ta ba congress yarro harakpa sangu basing so meeting no party ngi tholokpa yanaba close insert tawdo intak na si haiba close insert tawbo do yaroi lok sabha already pass to khamne rajya sabha da insert lakpa rajya sabha da nong close am hapsala insert lakpo yaroi masi withdraw toro matung da nong mayam yaw mong da semam changani haibagi area sing kari sing leriba overall public na political party bhauga punba ngamakaba mo se tongalapa conflict of opinion ideas solokpo se civil society organization leader mon kamang implication मपुंग ओइनादि तामसर पॉलिटिकल पार्टीज मयामगी ओइबा मखोइगी एजेंडा सी ऑफ कोर्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मायोक्तने बुदी दुम लोइ हाइनरिनि है अदा पॉलिटिकल पार्टीज मयामना तौरिबा पोटसिगा सिगी डायनामिक्स सिगा मियामना मणिपुर की मियामना चंगजलेबा कैंपेन सिगी डायनामिक्स सिगा डायनामिक्स अनि से खेनै ओके
सी अखोई याम क्लियरली अखोई सेपरेट तौर थंबम चंगे अनि से मिक्स टॉक्सन बे यारो होजी अखोई मियाम ना डिमांड तौरी सिदी withdrawal of this bill at any condition सिदे अखोई compromise सुंदौ तौर हैबन हाय मनम दि सीगी बिल सिना मरम ओइरगा हेंग अखोई की तुंगलम चत्ता अखोई की फ्यूचर जनरेशंस दा कयाम हेना इफेक्ट तौर कनी हैबसे आई होरेन पॉइंट सप्लीमेंट तौजरके अदुना ममांग दसु आई थमजखरे कराई भौदा अखोई मसिना सोलकदगे हैबसे अखोई की असेंबली सीट सी मांगी दोनी मीना मी मखु तागी दोनी हैबसी की अकीबदुनी अन पॉलिटिकल पार्टीज में आमना हुजिक तौबसिदा गवर्नमेंट सिना पॉलिटिकल पार्टीज खक्ता ताइसलगा होय पेनदबा होयगी तामो सोतिन होयगी के होयगी चंगोरगा गवर्नमेंट ना पिरेइबा रेस्पॉन्स टू सैटिस्फैक्टरी ओजदबा अमा तौजदबा अदुम लेनी मरमदी रूलिंग ऑपोजिशन की कनोमा दुम लेबनी दुम लेनी ऑब्वियसली लेरगसु मदुगी पोतुना मरम ओइरगा अदुदा तोंगथलगा गवर्नमेंट सिना हुजिक इशू से डाइवर्ट तौनब होनबम यावरे अदुदी यारोय अखोई मियामना डिमांड तौरिबा पोटसे मियामगी असेंगबा एस्पिरेशन असेंगबा वॉइस से मसीने तागदोसे पॉलिटिकल पार्टी सिंगना तौबसिना मोइगी ओइबा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम अदुदा पार्लियामेंट्री मागी एक्सरसाइज अदुदा अदुगी मनुंगदुदा तौगदबा तौबयाबा मोइगी अदुगी पैरामीटर सिंगदुदा तौनजबने सोमदा लाइसिना इंडियाना सेट तौरक्पा पॉलिटिकल एजेंडा पॉपुलेशन इन्वेजन नमगी पूरा थौरांग तौरकांदा मणिपुर अमदी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन लेरिबा इथनिक पीपल मयाम से मसी वंस एंड फॉर ऑल लोइसलगा मखोइगा जात मानव मीसिंगना लेबाग असिगी सोंगी रीजन असिगी पॉलिटिकल पावर से मतम चुपगी अमोन हगोट पंगमदना पैसन बे याननबगी मखोइगे अदुंबे एस्टैब्लिशमेंट अमा तौननब होनरक्पा मदुगी एजेंडा दो अदुगी पोतुने कोई मियाम उरिसिदे मसिदा बीजेपी ना मतिक चाबा चादबा कांग्रेस मतिक चाबा चादबा अखोगी मित मोय लोइन चमाने पॉलिटिकल पार्टी खुदिमक से अखोगी मितदी चमाने मरमदी कइनो हाय कंदा मोयने तौरबि सिंगसिदा समवेयर और अदर इलेक्शन की केनोदा अखोगी इलेक्शन ओरिएंटेड मोय एजेंडा मम लोइन कैरी तौरंगे लोइन तौनी कांग्रेस यामना स्वाइदा अदुदुदु हाइवे वानी बीजेपी हुजिक लाइरिबा बीजेपी सिगा कांग्रेस सिगा अनी से अखोइना मियामना चार्ज फ्रेम तौरप मतमददी मोइनिमक चमान चार्ज तौनी कांग्रेस याम ngangeना कांग्रेस ngasi तौरिबा मोइगी तौरिबा मयाम से अखोइ मियामना लोइ उइ अनिमक अखोइ मियामना कशु ngak पिरोय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अदुना सिगी सीरियसनेस येंबिगदौने अदुननी पॉलिटिकल पार्टी सिंगना तौबा अदुना तौजबनी मियामना तौबसिसो कोई सीएसओ सिंगना यूसीएम ने यूसीएम की तौरंबा जेसीआरपीएस ने तौजबा रे यूपीएफ ना अमुकोना अमन तौजबा मयाम से सी तौरम पोसिना याररोय वी नीड ए मच मोर कंक्रीट मूव अमा तौब चंगी हाबदुगी मदुगी सिचुएशन ने डिमांड तौरप पोतुना मरम ओइरकांदा ngarang एकोइना मणिपुर पीपल अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 हाइदना 66 सिविल सोसाइटीज की कंग्लोमरेशन अदुगुमलबा अखोई फोरम अमा सेमाइसिने मसिदा तोंगान तोंगानबा कुकी इनपी मणिपुर की रिप्रेजेंटेशन लोई यावरे कबुई की यावरे जालियारोंग की यावरे मैतै पांगन की यावरे मैतै की अरेइबा सिविल सोसाइटीज मैक्सिमम यावरे लोइने यावरगा हुजिक ngasi फौबददी अनोबो रजिस्टर तौरपो अखोई 70 हेले ऑर्गेनाइजेशन 70 हेले अतोब अतोपा असम द तौरिसि 30 सीएसओ गुमना पुली ngarang Nagaland तौबदुसु somewhere 40 गुमै चांदले मणिपुर न ख्वाइ हलि हुजिक 70 क्रॉस तौरबने अन हुजिक एकोइना गवर्नमेंट एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज द कोइना थमिसे इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज मणिपुर मियाम की ओइबा मियाम सिगी असेंगबा रिप्रेजेंटेशन तौननबगी फोरम अमा वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अ प्लेटफॉर्म सिगी प्लेटफॉर्म सिदगी ngarang एकोइ मखोइदा सर्टेन सेट्स ऑफ एकोइगी डिमांड एंड एकोइगी वार्निंग पीरे सिगी पोटसे इट्स अ टाइम बॉम्ब टिकिंग सिगी पोचे कोई मैम अल्टीमेटम नि थारिसी सिगी पोची द मफम चाना मतम चाना गवर्नमेंट ना लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना मतम चाना मसिगी रेस्पॉन्सिव पीबी होदब तारबा अदुगा खंगौदना बिल सिगी मैम पामदबगी मायक्ता ओनतेना फॉल आउट अमा लाबा consequences is going to be very serious adude akhoi adum haijage okay madu aina haiba nate miyam duna ngarang haina giba mayam na hairam wa do aina convey tawjabagi wan okay it's going to be very serious thank you tamo sotin lakta tamo sotin supplement tawningba adum tawu yarni round ami question am chat roga la ami damo damo nona men oina damo hojik lai se aina swai kitang aina tamo opinion dun lojani se
political party mapan tamo CPI CPM lep ki maruina lep ti se tongan ba por amni tamo lep si lep si stand se khari tongan ba male ai khoi na urakpa kanu dadi all political party hara kan da congress bjp gi leidi ba si gi nata bada tongana kitang lep se mayam khore thaja jaba du mayam gi kholau si khara purak dum chacharak pa du political party ona su puri ai khan bada tamo adu ga men husiki tamoi su 9 political party ki du bill du withdraw to hebni sam hara kan tamo so I 66 husik around 70 sure hare civil society organization mayam pulla kana husik same se nasai gi kero duni people's Manipur people's against the citizenship amendment bill na core committee sem amni dawo so ai gi su withdraw to haibi gi dawo general strike amni dawo so ai da wakholon kamai ubi edu ga men na general strike sing kari sing kauri sing kita tamo gi as a lep amoina kari role lege de kesin ta ko sir na yam chumbo pham ne ai husik ta asi khitang theng laksari maru oina chekon da khoi mayam gi office ta Manipur people's against citizenship amendment bill gi luching ba singa khoi political party mapan gi mihut ka ngak phamine raga atai husi meeting cha ta hori maru oina husik khoi laiba situation swaida khoi CPI gi maru oiba mi di ngasi di Manipur de political party sing loin civil society sing tongan ba party sing mass front sing masigi akan ba ihoma hujik yam tangai fadaba tanja amane na haije ni ge maru oina hujik citizenship amendment bill puthoris masi akhoi BJP gi mahaki yamna aron ba agenda am sang ba maru oina akhoi gi bharat ki mapan da leiba tongan Hindu kanglup mayam sing se loina pusalaba kanda ego Hindu gi sai haipet thamja khare rastrama semna bagi wafam swaise lakpada ekoi maru north east region da leiriba yelomi mayam se mangi bagi akibedo swaida ekoi chapchana masi thengna bagi damakta ekoi are palaitana han balaitana struggle to bai se ekoi maru communist party gi khwai dagi maru oiba ekoi ithak the period responsibility amane lojai hai ekoi party si mayam na vote yam kadaba adugo loina akhoi yamna tumina lebe dolama haibedu natte after all akhoi revolutionary party mane hujik thengnari election se vote ka lepi se kana umkhara election gi agenda da akhoi vote kana na ba vote ki damakta communist party na miyam gi yehuk sagat pa somda nache natte akhoi parties communist party na kaidong gi su kari gumba lai sanga ba da sangaga akhoi khulai paira roye na khoi wasak belite khoi khulai paira me underground gi pusi de lere me mado khoi matong gi matungina hoji parliamentary democracy se khoi matam khoi khoi chali adubo tangai fedraga di khoi ju khulai paige da ba adu tanja su lak pa ya ne khale adu hoji maru ri khoi khwai ding mapung oi bi khoi leipak kan ban leipak si mai hong sa si kan min na bagi tangai fedaba do mado khoi chap chana phaujaraga khoi hoji khudam oina yamaru bi su bo rei ba citizenship amendment bill gi wafam se laku matam da khoi party communist party ngasi dagina tha taret muki mamang da party national council na ai wafam simong to sai pit thamja gare akan bo warep lawe party central executive na khoi akan bo warep lawe bharot lingak ta akan ba pressure ma pi memorandum kya pi gare matamadu da khoi Manipur gi prajamiyam CSO sing kari sing chap chana citizenship amendment bill na oira kadaba phibam mayam sing do khoi party sidi khar mangjong na khoi ujagra bani aduna khoi chap chana masigi namda khoi thengna ba haidana maru oina bill se withdraw tawtri bhawa aina mafam se lepa haijari phamaga Manipur gi prajamiyam punamakta citizenship amendment bill ase hek withdraw tawtri bhawa di communist party vote tauge toksanu tauroi toksanu ma tauge toksanu are palitna han palitna koi fight togane okay basi gi damuda koi sapsana lepi param ne khambir dunia koi party se janane ta area bona wa he maktam Manipur gi apun basaktam se kai ge torp matam purbasal se ki torp matam so isingma chani pan koi gi nifu gi nipan gi September gi tarik kun ma thoi mayam khambir dunia koi gi Manipur Tripura Lusai Pahar Kasar district mayam se pulak kan purbasal semani akhoi state ase adum district amaki thakta lak na akhoi luchingland ado
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯆꯪꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯃꯤꯔꯝꯂꯦꯟ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯐ ꯇꯥꯟꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯧꯗꯥ ꯅꯧꯗꯥꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯍꯧꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯅꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯣꯇꯤꯟꯗꯒꯤ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇꯪ ꯂꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯊꯧꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯕꯤꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯞ ꯕꯤꯜ 1955 ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯕꯤꯜ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 2006ꯗ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯂꯤꯁꯜꯂꯛꯄ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥ ꯂꯤꯁꯟꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯕꯣꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯤꯀꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯨ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯁꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯔꯤ ꯎꯃꯣꯠ ꯂꯩꯒꯦ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯨ ꯈꯔ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯝꯃꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯅ ꯂꯩꯕꯗꯧ ꯇꯧꯋꯦ ꯁꯤ ꯈꯔ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯆꯤꯡꯅꯗꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯕꯁꯊꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯇꯧꯈꯤꯗꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯗꯨ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯠꯄꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯣꯀꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯇꯥꯎꯍꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯇꯥꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯍꯦꯛ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯃꯣꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯕꯔꯗ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯕꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ILP ꯆꯠꯅꯕ ꯏꯚꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯨ ꯇꯥꯃꯣ ꯏꯔꯥꯡ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯆꯦꯠ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯏꯚꯟ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯅꯍꯥꯟ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯣꯟ ꯗꯦꯠ ꯁꯦꯝ ꯗꯦ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯁꯨ ꯆꯠꯂꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯔꯦꯀꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯏ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ 66 ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯨꯃ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯣꯔꯦ ꯃꯦꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯨꯃ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯁꯦ ꯃꯆꯥ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯃꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯨꯒ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯁꯨ ꯇꯥꯃꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯍꯣꯜ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯀꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯕꯤꯜꯗꯨ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯈꯤꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯦꯁꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯇꯛꯅꯒꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯈꯔ ꯁꯥꯏꯠꯂꯥꯏꯟꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯩꯅꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ILP ꯆꯠꯅꯕ ट्राइबल स्टेट होगा अदुगुम्बा अदुम ngasi मिजोराम इरांग हौरीबा ताबो कमाय उबिगे सिनो ओवरऑल सर मसे स्टेटमेंट अदिगी वाही खरगो होंदोक होंजिन तौई हाइबगी वानी अदुगा पीपल गी हाइदारे पीपल बु रिप्रेजेंट तौबा पीपल रिप्रेजेंट तौबा जे पॉलिटिकल पार्टी सु तौने अदु नतबा सीएसओ मयाम गिदि हे होबदिगी होंना मोइगी पीरिबा मोइना तालिबा डिमांड दि आइदि होंबलिते होय अदुदगी लीडरसिंग स्टेटमेंट दुना मतम गी ओइना होंगुदुना मने अमने अदु सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन गी लीडरसिंग स्टेटमेंट जु होंगी हाइदिसे क्लोज अमा हापाय बो हम दुमदि सु होंगदे मदु याबा यादबा तोंगाबा अफमने अदगी मूवमेंट अदगी इहोजी चंखन बंगम दबगी सरनावजे हाइफेट पनगिगुम तवे हाय अदु बिल लोक सभा अदा पुथोप निमितुदा ऑल नॉर्थ ईस्ट चंगन बगी खोंजंग की सरुक अमोइना मणिपुर जंक्शन की मतमदो मदु आई मदुगी बंदु फजन मपुंग फावा 8 जनवरी के दुंबा टोटल शट डाउन दो 11 आवर की माने अदु मतमदु तौगी बदुनी नेसो न तौगनी सहिदा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयाम जे असम दि यावगिरो जो मणिपुर दे मदु चपचाना होय मनुंग यावरम बदि याय हाबु चपचाना यावगी बदि नते अदुबु बिल जिगी लेरिबा नुंगी ओइबा वाफम मसिना अकोइदा सोक्लकनी हाना खनुवा वाफम दो मदुना मरम ओइरगा मधुगी खोंजंगदो मयाम पुरमंगना सवटखिबा अदिगी कन्ना मधुगी कैंपेन तौब खोटपजु थोइदोना यु उदना मयाम बिलजी बरमद खांगा सवटखिबने सवटखि अदो मपुंजु फागी अदुना मियामगी सेंटिमेंट सोकपा अदिगी मियामगी सेंटिमेंट नते मियामगिना हिंगबदा कोई येलोंगी मियामजने हिंगबदा सोकदबा लाक वाफम मोरबोइदी मसिदी आइदी
loop 70 66 habdi 70 yore hai sisu yamna phai ching amasung tamgi mayam kuki gi naga gi kari gi mayam tong tong body mayam ju yawe ado masisu yam phaba mani ado madumak adugi fiam dumak leitraboi su sibu magi khongjang study id miyam je loina bak chawala kani ase adom kali kari no da nipan bai January nipan da kano da lok sabha da pass out matung da changsilak ba khongjang jingju khongjang masa ni di haraga akoi khwaman area da changjan be area da satro mairo ya hau budan pi mayam yok aktan hekta ai sam na masi miyam gi issue ne ba miyam gi sentiment sokpa miyam gi hingbagi wafam ngam ri ne ba ni na miyam ji loi yoksalakani masi yokju yoksalai adi matung da sum masi di yoksalakani na khali aduna idi miyam gi sentiment sokpa issue ni na government na tawriba thabak tawong si khara id hongdoninge adugo wafam ma hoji kainon haibi gi ba thawbuna ja hayo tamon ja haibi gi da supplement tawbo ina Congress ka BJP ga si issue matang sida amana amada pangchai da chaina bi thabak se dum chatharaga lai Congress na du tolomane da tolomane na adigi amu hojiki Rahul Gandhi na natraga Congress na masigi matang sida idi as a whole blood solid oina masida yaksalaga masigi against lepakani ga ye thajab su wale nahan gi lok sabha da pass out ga nimitu da ju Congress ki tori do khoi gi no riski khar khang ta ne ba te thidong nom sai da yaw de ba aduna mayam na habi riba so maina ani makse BJP su do mangai Congress su do mangai moina tori thabak si mayam na peningai oide ani mak sol kani hai wafam si tanga I thamja thank you tamo ai atho lak sab se atho break ke matung lak chage tho break ke matung nei fake news ki man huni yeng bi punam ke phomda thon putun lak chage fake news ming ta do lebio break ke matung nei yeng bi punam pom kan taran mok sore atho bang se bazar da imai ben ka hen phambi mayam sing imai ben mayama sidin protest sana sa tharak pa adu matung da around pung am dai dagi ngarang gi semi ba inong no semi ba moroi na hujiki sagi core committee Manipur people's citizenship against citizenship amendment bill ki karigi member mayam la khanda core committee members sing moroi members sing la khanda mayam wangang bagi karigi mayam leidiba sing du khare na mapung phana khangmina ba regarding bill sigi matang da adu plus ekona core committee members sing wangang loi sing du khoi unjaba da so leidiba swai area se khangdi khangba so rakoma masai hu sen ba bill ne se mayam ngasing ngang bi bawang loi mayam du ki thuri chu khangamani adu ga hana khangam da tu khare khangamani kale karim kanda members in core committee members ne khoi khangje se mayam se punna gyan ta da ba gyan ta minabam changbagi area mu jei sam na ka ngasi meeting du da adu ngasi gi protest kam meeting du da hai batai karim kanda hangjening se athoba Praja mayam sing se as a whole plug on gyan ta ministry ya pute du ga menona citizen amendment bill har ka da hana citizenship act 1955 close mayam yawbunina law gi kari gi matang da khare na khangba khare nei na bam na traga di pura puri khangba ji khangbo jo ne thoba swai ki praja sing gi khangja da ba matau sta su khara khangba war pagi swai areas da ain khamba ai ujari se political party sing gi different political party gi leader sing mo masen amana phai hundo jin to ka da karim ka da khara khudong chawa lowi area du ubibra any kind of supplement athawa to ya gane कोई फेमस कोट मैं आमने सुन तो इन्हें कोट तोंग नबा फाव के नॉर्मल है प्रभाव समा democracy is synonymous to capitalism है ना okay अदुना मसिदा democracy system सिदा vote ची लेपगा vote का रगा power से पाई रम तुंग दा power पाई रम मीसिंग सिना capitalist ideology दा work तोरपा मसागी profit मसागी खुदोंग चाबा केंद्र की वर्कर की आई वोटर की स्वाइस दे तौबगी पोचे अदुम ले अना समटाइम्स ओपोजिशन सिना कम तौगे है कांदा ओपोजिशन सिना ngang ruling du chingdharaga moino mo chinba yanaba mongda da ngang miyam gi public ki actual grievances to phajana address tawraga public ta madugi kenoma khoi gi solution ama purakna ba pihanna ba hona ba gi potu di moi sigi hariba block si da emta tawuna okay Taurisi kanano civil society organizations. Aduna civil society organizations ki importance hai. Masi akoi ki government sina su khangma kitang wat padong tawi. Civil society organizations hai. It's not an authority. Akoi di miyam gi ground da leirak khulakta khungang da leiribam micham miyam makhon thongna miyam gi magi pain da ba grievances miyam do lengak ta haiba ngamjadaba singdo adu mu miyam du convey tongnana ba leiriba kitang proactive oiba adungulwa group of people du bune koina civil society organization haise aduna civil society organization na hairikpa wa se masi sometimes political parties singnaga ona tainana athan ge to yam yawe
अन मसीमदी कोई क्लियर ले ओइना दोने मधु खंग तारगदी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन दा सिविल सोसाइटी से लेबम थोकरा थोकतबरा हाइबसे पृथ्वी पुंबदा फोंगनरिबो लाइरिक सिंग से पारगा अमतंग येंगम चंगने अदुबो खंगद्रगदी प्रॉब्लम लेनेबा नंबर 2 दा ताउ सरना हाइबिरिबा ngसाइगी मियामना खंग वाटपदोंग तवे हाइबसे ऑफ कोर्स यामना एकेडमिकली sometimes अखोगी स्पोक्स पर्सन खरा स्वाइ सुम लागा स्टूडियो दा कइदो वांगांग मतमदा एकेडमिकली अदु ना याम तोइने हेक तौबो यावे एकेडमिकली हाइबसे मसी तोंगानबा अखोगी मीडियम अमने अखोइने येंगसिदी लाकदोरिबा बिल अदुगी पॉलिटिकल मागी इम्पैक्ट सोशल इम्पैक्ट इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हाइरिबा इम्पैक्ट मयामदो अखोगी सोसाइटी सिदा अखोगी एस्टैब्लिशमेंट सिदा कमाइना इफेक्ट तौगदगे हाइबदुने अखोइने येंगदुसिदी अन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट हाइदना सीएबी गी एक्चुअल मागी बिल मक्तुदा याउरिसे ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट दो मोइदु मपुम फादबगी वाने मोइने हिडन ओय पोट खरा लोसलगा थम्मे ममदि कइनोदा सिगी बिल सिदी एजेंडा अमगी मखादा पॉपुलेशन इन्वेजन नम तौरगा अखोगी जगह सिगी पॉलिटिकल पावर सी अतोप मीद ट्रांसफर तौनबो होनबने हाइबसे मसी अखोई खंग लेरबने अदुना अदुगुंबा स्टेटमेंट ऑफ मागी कनो सी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट से मसीगुंबा पोटुदा रिफ्लेक्ट तौगदोंने अदु तौरिदुदा नैनागदोंने मियामना नैनागदोंसे अदुना अखोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ngasi इमा कैथेलदा मी मयाम अमा तिल्लकान तौब मिफमसिदा ngasi अखोइना मयामदगी अखोइना सिक तौरिसे गवर्नमेंट ना ngangbसी ओइना थाजबिगे हाइब्रा सिविल सोसाइटी की मणिपुर पीपल अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल मैनपेक की लाइरिबा कोर कमिटी याव लाइबा रिसोर्स पर्सन मैम ngangbसे सी ओइना थाजबिगे हाइब्रा अमा खनबियो हाइबने अखोइ ngasiदी ममदि कइनो अखोइ हुजिक इट्स टाइम टू एक्ट अखोइ थबक तौ मतम यौरे नैनरे से जनवरी 1st वीक तगिनी यातम याम सांग्रे अरो एवरीवन हैव मनु हुन्ना दा सिगी इम्पैक्ट टीवी सिदा डिस्कशन तौसे मैराथन डिस्कशन तौरे मैम चौरापम खंगबने ngasi अखोइना हाइरिसिने अखोइगी कांखुल से मणिपुर है स्टेट से येलोमी अवांगपोक येलोमी सिंह कांखुल से नेक्स्ट 50 years 100 years से मसी अखोई करीगुंबा सिक्योर तौगे हाई तारगदी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से नॉर्थ ईस्ट चनन सुया यारो मसीने हेक चनखिबा थोबा ngasi ngasi mo अखोई न मसीगी चप चाबा इम्पैक्ट तो लाद्रगसु नेक्स्ट 50 to 100 years की मनुंग सिदा सोइदन इम्पैक्ट लाकने हाइबसिमदी इट्स अ फैक्ट अन डेमोग्राफिक थ्रेट नि डेमोग्राफिक इन्वेजन नि अदुना शिफ्ट तौगिदोनी पॉलिटिकल पावर से मी ना मी तौगा नमधनरकांदा पॉपुलेशन सिदा नंबर गेम नि ना इंडियन डेमोक्रेसी सिददी मी लिसिंग कुंथ्रा को दी कॉन्स्टिट्यूएंसी सेमकदोनी असेंबली से लाकदोनी डिलिमिटेशन अमुमुक तौरकांदा अदुगी पोचे ब्रंग 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 हाइगलकदोनी खंगौरोय अदुना अदुगी अकीबसे लेरे मसीगी थ्रेट परसेप्शन से लेरे मसीगी यामना क्लियर होइबा आई इंस्टेंस अमा आई पाउ तमजगे असम की हिमंत बिस्वा शर्मा हारिबा हुजी नेदा की सेक्रेटरी रा कन्वेनर ओइरिबा माना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मा असम की टीवी चैनल अमदा माना पी मागी इंटरव्यू सिदा माना हुजी हाइसे मा फोंग ना हाइरे असम ददी मोइना असम द फोंग ना हाइसे कइनो हाकंदा येलो मी सिंग द मोइना अकीबा सिचुएशन मा मोइना पिसल्ले उहल्ले अखोइ सि तौद्रगदी अखोइना थिंगो ngमरोय अदुना मसि तौरे इनि तंगाइ फदन तौरे इने मधु कइनो हाय कांदा मोइना हाइसी एनआरसीना डिटेक्ट तौरगा पुथोरेबा मी लाख कुंथ्रागा तरुक तरेत से सिगी लाख कुंथ्रागा तरुक तरेत सिदा मुस्लिम बेंगाली मुस्लिम से लाख 13 ने डिटेक्ट तौरिसे होजे रिमेनिंग सिना बेंगाली हिंदू ने अदुना बेंगाली हिंदू सिंग से मसी एकोइना एडॉप्ट तौरगा सिटीजनशिप पीरगा असम द ऑलरेडी सेटल तौरगा लेरबा एकोइगा सु कल्चरल एफिनिटीज लेबा अखोगी असामीस लाख मंगा हेना चारो मुरौनदना बेंगाली सिंगा लाइनिंग मानबदे दुम लेमिनरबनिना अखोइगा मोइगदी थोइना एलिनेशन लेत्रे ऑलमोस्ट मसी एसिमिलेशन की प्रोसेस अमनेना लौरसु याय अदुगुंबा पोतुदा यावख्रबा बेंगाली मुस्लिम सिंग से मोइसी अखोइना सिटीजनशिप पीरगा मखोइ तौरकांदा अखोगी असम की असेंबली सीट से सिक्योर तोहंद तारगदी 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम दा बेंगाली मुस्लिमना डोमिनेट तौरग लेख्रीबसे सिगी मखा ताना अमुक चंगजल अकांदा असम की असेंबली सीट सिंगसिदा बेंगाली मुस्लिमना लोइना डोमिनेट तौसलप याबगी फिबम लई सिगी सिचुएशन से असम द लेरिबा येलो मी सिंगना डिफेंड तौब ngमरोय हुजिकति मतम हेनग्रे बराक वैली दा ngasi बेंगाली सिंगना लेहोबगी अखोगी सीट से सिक्योर तौरगा असमीसना गवर्नमेंट पाइबा ngमिनी कईगो बराक वैली से हिंदू लेहलमदब तारगदी ngasi अखोइना पाइरिसु पाइरोय मुस्लिमना लोइ पाइरनी अदुना मसी असम की असेंबली सिक्योर तौनबीदमुता बेंगोली सिंह से अखोई ओइना ओइरगा मुस्लिम से नमधनब थिंगदि यारोय हाइसे टीवी इंटरव्यू से माना हाइरबने अदुना हुजि माना हाइसे अदु तारदी
Bengali Muslim lak tara mari se kamdok duino na hangkanda man khumai se kaino. Now it is impossible to deport them anywhere. Train the hapsa lagay thado karai thado duino Bangladesh ki government na moi recognize tawde. Akoi ga treaty agreement kaim leite. Refugee thi transborder koi illegal migrants kaino tong na bagi deport tong na bagi. Aduna adu leitabani na makhoi da khoi na tawdoi si Bengali Hindu sing du dia koi citizenship pirani Bengali Muslim sing sina moi je dum leidi lehelaga stateless citizen oina dum leijani. And we will limit moi da phangada facility sing se limited oina moi da phangalani sarkar na pibam thok moi ge ahen ba khudong chaba sing di piraroi adu pirak tamatam da makhoi se masida leibi nungai ra roi aduga moi na thokpa karai karai do tamna suma sam thadu chacha gardau ne na haire ba adu na hojik amoi na khoi da threatening oi re kai gino hai kanda lak tra mari sina tamna sum thoki doi se kadai do no se achobo question ne ba atopa chakhot ba state sing da changjan bede ka wani somna kanda yamna vulnerable oiba akoi awang no problem dam da population density to only 130 people per square kilometer whereas Assam dadi 300 ka 40-50 India ki average ka mane Bangladesh dadi 1100 200 ni population density ano sigi population density yam leitaba mafam singsida lamhang si yam leiri ano songi jaga si dadi ekoi gi wena di hen threatening oi se kalai dan hai kanda Jiribam district sigi kasar ga thangnari ba Jiribam district se sigi route si da ne koi da loi la ka do se kai gino hai kanda Jiribam da ngasi MLA oina leiri ba misaga se he is not a yellow meat Mazi Bengali Muslim amane Asabuddin MLA se makagre masu lakadori ba magi future da Bengali Muslim gi election gi assembly gi seat ase sung soi dana sum secure to thamba is masu soi na pamgani mamang da mayam sanai si poche vote bank politics have do aduna adu sanarak na bogana ba kanda jiri da ngasi lai ba election gi voter gi ratio se Manipuri mitai lai sina somewhere 9,500 dwai de lei Bengali Muslim amadi Bengali Hindu punjal lagana 14,000 dwai lei adai atopa khoi gi tribal gi mar gi degi di kabui gi kari gi punjal laga lising khara ahum mari magalai sigi manung sida moi gi leriba Bengali Muslim gi population se masi hagal halakanda magi absolute vote bank ama maintain tawga thamba se ma soidra pangani masi ma tawroi haiba ka su khoi myam thajum thokte okay aduna adu gi pon myam se Assam dagi ngasai NRC na detect tawthoga stateless citizen oina lehan gadoriba limited akhoi welfare facilities da lehan gadoriba 14 lakhs of illegal Bengali Muslim sing se masina Manipur da penetration changjal oi influx tawsal oi aduga Jiribam dagi kariba Bengali Muslim sina adopt tawroi hai se hai dong brava akhoi state government sina madu guarantee tawam brava ngasi uripok ta ai uripok constituency ni sagol banda thamai banda leriba sigi voter list da yauriba non Manipuri sing se karam kanda hakrino kamai yaurino kamdogino se koi hai bang brava adugi issue do leibadai natra Kangleipak Students Association na assembly seat sing se reserve to godom ni haiga leisi ga ino because we have already been threatened akoi da ngasai aina haijaba mamang da in haijakiba slow poison gi injection se akoi tha grabani akoi tha dan leikre without any pre warning without any notice listen grabani listen grabani de sam thare yaw le hongri ni phibong hong pai se nong mota ta hong gi nate ngasai nong gi sum hong gi maro kan mapung phaba ahong ba adubu last yam keningai urisi tungda akoi mohosi mayam loi singiba akoi gi kadimta leirakta phibam duni sam da kan ngasi mangung urise handak ai hangna Chongthamya gi Major Chongthamya gi death anniversary gi Tripura chacharu se date 16 da chale 17 function ni function yaw ma khoi Manipur da gi lakwa tim puno ma han khre ai Tripura da mini ni lai thajo howe ai thanda kai gino hai kanda I want to understand Tripura da oi griba demographic shift se tamo demographic shift from indigenous Tripura da gi Bengali Hindu na shift to gi se kamaina no se study to pam khe ngasi di mogi ratios population ratios 75:25 ne 1950 da 48:52 le me 1951 gi census da 2011 da di 25:75 ki chang da le thokre indigenous population se lojing loya da haido le gre aduna billion sa ngak phong na kai gre yes Agartala manung sida aina khong na chalaga yeng kanda Bengali Muslim Bengali Hindu mayam jigi marakta Mongoloid stocking sagi indigenous Tripura kangu se mi manga turuk thelaga yawe ba ubda ai tu chunge ba
सिबो अखोई लमदसु सुमाइना तौरकदोइसे हैना अदु आइना मोगी लोकल पीपल सिंगदा तमना चंगागा वारी सारगा आइना मु हंगेबा कमदौना नो नोइना सिटी की हार्ट त लेरंबा नोइना लोइना हाइदोखरगा मोइना लोइन पाइहौरिसे कमाइन तौनो हंकांदा मोइना पिरei पाउकुमसिदि याम साथीबम को यावरेबा अतै इतै फैक्टर लेरे बांग्लादेश इंडिया मोगी इंडो पाक वार की मतमदा यूज असागी कोगी लान कायदा चलखिबा थोमजल लखिबा पोट म्याम ले अदुम फैक्टर सुले प्लस कोना लाइब पोसिदि कमाइन तौगे कांदा सोम नाकंदा रिफ्यूजी स्टेटस पिबदि सिटीजनशिप पिरेसे खंगबनिना बांग्लादेश लोमदा लेबा बेंगोली हिंदू सिंगसे अरे इवन मुस्लिम सु याउना मखोय सिंगसे मखोय की लेरम बमरन मथु सोमदा लेबसे योनथोमगा पैसा से खरखर याम पायरगा सोम चंगपने अदुना सोमदा लेरिबा त्रिपुरा की इंडिजिनस पीपल सिंगदुदि लाई लाई सु इंडियन नगायना याम कना तमदबा चुमनगी अखोयगी हेंड टू माउथ सुम लो उरगा मा तरो सुम पंगले लेरमबनिना अदुमायना पैसा पायरगा लाखो कांगुदुना इंखोन लेबा बिजनेस ऑक्युपाई तोरकपा इकोनॉमी कैप्चर तोरकपा सुम तम तम तौखिदुना याम थुग्रेबा 50 years की स्पैन से बर तोरो ngasi assembly से लोयरे त्रिपुरा assembly लोयरे अदुना खोइना कीगदौसे ngasi 14 lakhs Bengali Muslim Assam the ladies say Sigi Potsi plus Masagi NRC na detector Mutunda when adopt or any high remaining 20 lakhs Karase Sigi Mayam say Assam the loin dumped or later Sigi Potsina hang any kind of communal riots, any kind of disaster, any kind of population demographic disaster Mutolokomatamda Akoi with the lady, Dam do Kai Bokanda, Akoi with the lady, Losing, Sing some way high Yagadra. Okay. Adugi threats Equa the Sunjoy Soidana, Lakadugi anytime, Kadim the Lakani, Haibangamoy, but Langana we don't Equi Chepanji, one with the Luton Yona, Sings in any long question letter, I give one to the Nai, Sing Changdris. Madukayam Quina, Tinga Tamduno have said, Masi, sensitivity say, Achopa, government some Naraka, sensitivity, governments in the Kangadon never. Governments in a policy, if they are not able to think beyond 50 years, beyond 100 years, Aduitadi, Haying Ecogi futures there, Hojik Leva Indian hegemony, Sigi Makada, secure with the bribes there, Nasigi Miron and left out the Bataragadi, Haying Wai Shugi, Matam the D, Equi says, so I don't know Equi Chaishus in the devil curse us. Equi Miam, Equi Pai pushing, do not Kaino Koji Karma film the Kamaito within the seat or mission. So I Hagani, Adugi Bizan do Yauna, Nasigi Leva, governments in a can be all top I can have some Yam Lowry said, Chop Chan to also come out like Semarona. Which you can say I told some people any supplement I want to we are the like Semarona. Civil society or Gangolo do river, political Gango do the as a warm to Tokitoli Tamo. I know whether I give Chide comes in with the Tamo. Yes. Akoi hojik se masigi bill se isam chamba ngasai objective of step and gituma yam clear oi habagi athona palli adu karim kana mase political invasion ne adu democratic huge democratic balance ship to ni huge ship to ni sam thon dori se masigi bill ne klisang gi kanda adu karim kana tawo swaida ngasai vote bank pan bi rakhimina political leaders singina matam du ai vote kara lori habagi mi ingda su bi engge du mo kanda asam su sokiba Kaka sopo pada koi Manipur se sumyor ko tawa swai area sing pun na kitang tentang thambirim tai tawa matam lo chalo la report si maruina ina sai mang tu sai ja Manipur peoples against CAV ki matang sai da tari kun trauma thoida hayeng nung dang dagi pung 30 January kun trauma thoi kun 30 ki midnight ahing dagi 30 ka 31 ki lona 31 si General strike ama kore swaida ekhoi political party mapan su support tori fully support awi full support awi bada khoi soidana yamni thina general strike si mai pak da phonam da choba sar uya gani wafam se kai noi bo khoi khar punba pa me apun bagi sakti me sagar pa me any mai ben horak pa ma to isu swaida haijari bo sigi mayam sing si aduga loina na ekhoi na apun bagi sakti duna ngasi di maru oina khwai dagi maru oris Toro kadoi pot puno ma implement toro kadoi pot puno usi kanana no rajniti ki sakti pai bu kangbu singduna magi aning ba apam basing du madu tabak to onthok ba por pam ba ne lawmaker singduna aduna masai da Manipur ki praja miyam puna mangno ekoi khudam election ga lak matam se lupa khara palising ani hujikti voter amdul palising tara ga yo wa lak re senda mating dar kan da mi khara gi mai sengau sorna badom sathar ko mayam sing singi Swai the election ever like ma'am. A swai citizenship amendment bill get to get out the Paul Ponte. Who knows it up here, ma'am, to lay back me am. No, Kadayo, the powder is in. A good yellow me, a mud carnage, Kadayo, a good powder gave. The Sidagina, Sahi Kutrani, Puma took the dear Koi, she
yellow mi puna pusi loin mut ke bai wane black tori se swai de masibu porak na bhot na ribo madu kana no isa khoi check to bo mayam sangre ne khale khoi pura miyam su khoi thamjani ngis hojikti yam pangthana yam na pangthana le bi yam matam na tre ba aduga voting right to si no chap chana khan biyo mane mane adu ji hai se hojik akhoi ke BJP na parliament ta lok sabha ta pass to gri se rai sabha ta mai TUP be ma to bi magi di election ki tactics maru oina di maru already akhoi ki लेरिबा बांग्लादेश तक दुतगी लाइव हिंदू वोटर लाख कुनिपाल मुगु से ऑलरेडी देर मिस ले सिंग स्टेट मोय से ऑलरेडी वोटर लिस्ट यारो बनेबा मदु दम मोय बु सिटीजनशिप पिन बु होनरिबा कनानो अदु बीजेपी अदु मोय बीजेपी फेवरेट वोट बैंक सागत बनेबा तोरिसे ओके मसु मयाम सिंग सि मरु ओइना मागी हिंदू राष्ट्र मुगी मंगलान संगले मयाम सिंग सि अखोय प्रजा मयाम ने याम थिना भाब तामिनबम दि तंगाय फन संगेबा बस पुनमुक सी वफम से याम सेन हारगदी अखोय नॉर्थ ईस्ट ले प्रजा मयाम सिंग सि इकोनॉमिकली बैकवर्ड ओइबा म तौबा अदुग लोइना लाइले सुगी खरा को मी खरगी अदुग पाक्सना मदुगी याम थिना पॉलिटिकल ओइबा वाट पके दो मयाम सिंग से मसी अखोय खरा दुम लेबा अदुग नॉर्थ ईस्ट की प्रजा मयाम ना हाइबे अदुग ओइ मयाम सिंग से दा ngasi di प्रजा मयाम ना ngara मक्ता दा होल पॉलिटिकल पार्टी मयाम मीटिंग तो विड्रॉ तोनो वारे लोरि दो लौसी हाइबो तमदा political party mayam laknai sing su the bhap ta na wa na bra ken khang di kangbu di delhi sat pagi irang da ngau kangbu su miaw le party sing si bhap men ta da pangal ngang ra payaw yaw we adu mathak ta hujik pu lur ba tanja swai da assembly special session am ko bom thoi gai ba wafam se khoi kan na pukhale adu mayam khangnari duni session ji mi kharni mamang da leipa citizenship amendment bill तो अकोई जनवरी की तारीख 9 द लोकसभा पुथोक पास तौरे मरक स्टेट मरु भी सूसी लाग मतमदा असेंबली का कौदना अदुगुंबा वारेप तुगी मायोक्ता विड्रॉ तहनबा नत्र कइनो पॉलिटिकल पार्टी मैम योर एमएलए सिंग मैम एमएलए पुजु कौदना कइनो खर खना सिगाइबा मदु पुन मक्का दो हाइरकनी हेदना प्रोलॉग तुक्सन थमग्रे सी प्रजा मैम ना करिनो तौरसे assembly खनर का लेबाक सिन तो थोइना गाइबा वा सी अखोई नोय पॉलिटिकल पार्टी CPI के दौले हाइद्रे अदु के दौले खुदम मोइना अदगे अखोई की सिविल सोसाइटी सिंग नोय के दौले हाइना प्रजा सिंग द ताइसन बा अदुगा मोय मोयरा स्वाइद थोइना नासुंग दब फिम म दमाई खर काना हर लोरे हाइबा सिंग नेचर्स बस अखोई स्टेट से द मसिगी याम चरांग ब खरा अखोई ले सिंग से तौबुदे अखोइना मियाम द याम निथिर कन्विंस तो हन बवाट पगी मदुगा होबा वाट पके याम सुलेरम बयाय तबुदबु अखोई मणिपुर से याम मरु वाथोक याम थोखरे बा याम थोखरे वाथोक से लेसन याम तंबे रे लेसन याम तंबे रे बा ngasi garang mak ai लेसन जरगे मरु वाथोक के सिंग मनुंग दा अममम दा थोक मतम दा कया सौग्रो वाथोक नो बॉर्डर पिलर इशू कया सौग्रो अखोई लम के मांगरा बने अद यूनिवर्सिटी की वाथोक था मंगा एकेडमिक एटमॉस्फेयर याम साथिन सोखरबन अदु मथक्ता अखोई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से अचो विशु नेबा अदु हुजिक लाइबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वा सीदा मनी मसी थोलिब कांगु से कनानो से अखोई प्रजा मियाम चपचान पराम तमम थोई इलेक्शन है विदिन मसी थैंक यू अदुना तावे लोशला कुने तावे लाक्से से खितंग तंग थमिदai ताबो हुजिक अगो अथो वोल थमिबदनि मरोइना सही सी अखोगी मरो लीडर की मरोइबा क्वालिटी हाइब ताई सही यांखै सामगी मागी विजन लेबा अदु मतुन थाउ पाइखत ngang की नतबा अदुग मरोइना तामो मयाम सम हाइने बसे त्रिपुरा दा थोकिब 1950 जी द्वाइदा थोकिब दा 50 रंग द्वाइदा मदु हुजि हंजलक प याफो याम चावर खबनि सिनि सम नारे का ताबो स्वाइदा मदु हंजलक यारोइदे सुम नुंगारेगा फाइगनि का सुम याबा सुम लेबे फिम दु यादोर तामो एडिटर सने एडिटर ने दाव स्वाइदा कमेंट थंबिरो सो दैट मैं आपको ज्ञान तामिन न त्रिपुरा की दो नोंमद पुलप मांगी बनते ओके तम सम खाउदना मांगी बने कनो दा जिरीबाम दा अदु यामबा अखोई मपान की मी लेरम बनते नावai अखोई लेइद्रो वहंग बाम निपा मचाना मिस्टर ओरिंग मतम दा त्रिपुरा की मी खरा त्रिपुरा एक्सपोर्ट बांग्लादेश सोदे लाप मी खरा खुंदाना मफम पीगी गायना हाइबो खोटपा अदु मयाम जु ले अदु या बनते तम सुम हेंगलागा लोन चंगप मयाम ने अखोई की बॉर्डर सिटी पोरसनी हो बनी
pangni tele sala pa ya ba adi pakti ku thing da ba adi political gi khudong cha ba lo na ba hona ba da jo dum paksang sang lak pa adi hoji athau ba jo ha gi ba uri pok adi gi sagon ban thangwai ban adi gi ka samthong adi gi khurai swai si phajana wanghei mong ताना लेरबनेबा मधु मसी ओइबसि नोमद ओइखिबनते तमना सुम ओइरगा का हेना यामखलकपने अदुना मसे आइना लास्ट हाइजनिंग बसि अखोइ पॉलिटिकल पार्टीजिंग हाइबसे मियामगी लेबने पॉलिटिकल गी ओइबा गवर्नमेंट पाइ हना होनब होनगदमि तबदबो मियामगी याइ फनबदि मसिदा मपुंग ओइ वखलोन गदौनि अदुना पॉलिटिकल पार्टीजिंग थबक तबदा मियामगी याइ फनब खलगा तबियो मसागीसु मियामगी फनब होनबदरा मसागी खरा यावदि यावसनो मांगदो मियामगी हेबसिना हाना खलगा थबक तौगिरा बोइदी पुमदमक्से फनी अदु नतना आई इसागी आई पार्टीगी हेना तौलेरदी यारोय अमदो अदुना पॉलिटिकल पार्टी नतबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयामजिसु मियामगी मिहुनी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन तौरिबा थबकसी मोजे किसु खंगदबने अदु तौदबने अखोय पॉलिटिकल पार्टी मयामजिना हायर लोरे अखोयना हायर लोरे गायना खनबा वखनजि तौबिनो सीएसओ मयामना हायदैजि मियामगी अपा मतुंग फोंदोरकपसिजु ताबियु हायबा वाफमजि तंग आई थबजे याम सेरियस ओइबा मतांगनि तंजाने स्वाइदा रेसिंग ngasi ye heta lisal khadi haibirate nomogi sum khara khara sum lisalakpa khara sum lisalakpa maroina uchi chaw na do kota phau mayam thamba aduga usin tawroi sum tuppa tuppa chattoini ko phau se mapu thun di phau di dum masing lieng din sum leiba aduga sieng manung da yawba khoi sieng thun amta yawda do uchi chaw hon ko isam chamna atowa ten tak na thoba please kenona ai dum hita haijage mamangda kogi government gi spokesperson na kogi tamo honorable koi tamo radheshyamna mana yam ngai ta wahim khak sijne already 1955 ta leram ba ek amakhak na pick up point ani khak amen to buni sida lana mayam da uhalle na constitution da yawba article amada point ani pick up point ani amen to bo kai se akoi ju point haijaroi ge idi word amakhak tang haijage Article 370 Kashmir ki Article 370 se sida Jammu and Kashmir ki iriba mayam du da State of Jammu and Kashmir haibu du da kama am to Manipur haibu wahim tang hapsan se adu yeng se pass tok se adu Manipur ki political dynamics se kamai le kamai na olake do ko yeng se aduna wahayama mayek amai se wahayama mayek yam pangal le raja ni ma pangal le swai da yam hongdong jin yawe yam thi ya kre ai haijar 370 da Manipur haibu wahim tang hapsan se ba Jammu and Kashmir and Manipur nam tang hapsan se ba loire akhoi gi autonomy edu loire anga bo phangna phangdoi ni adu gum bagi stage ta leiba adu bagi mapangal leiba constitutional amendment ni 2 points se yam thina kano oire aduna magi object of statement of statement to da piri ba port mayam duna thamai ba political vision du da ne akhoi miyam thingi sidi okay adu oirak pa ya ba consequences aduna aina arob da appeal ka tang tawjo hoge madudi kaina da koi Manipur people against koi gi citizenship amendment bill na hojik lakado report say we are at the brink of beginning of an extinction koi gi indigenous population se awang nupok ta kangkhul mut pa ya ba gi ahoba tangkak ado koi hojale aduna Manipur miyam su hobiro Manipur miyam se koi na hogdok charak pasida ja koi na heng changjalakpa khongjang da masida wakhan tawdana laithok leiru matam da di koi gi surona se songsoi soidana mutpagi lambirum da koi changjan gi doini maram masina koi punna sigi porase araiba thongna pangan puthok minara kanda koi thengna minaba ma tangai phadre anu Manipur miyamna election lakwa tamde hekta pangthaba ama tawoi thabok miyam da loina kawthok minara kanda aigi khudong chabagi wakhan thadok minara kanda ngasi di leiba kanbagi khongjang ama sida koi miyam punna amtang saruk ya punna yawaning ba punna saruk yamining ba aduga luman se haibu gado area duni aduga aigi site ki request and plus humble appeal sina yaringai akhoi ki protest se democratic oiba form da dum chathabiyo aigi mayam su support to go ibsno aduga maroina mayang bi changjal liba ihul chu khangbi bo isno bot center amasung state leader singna Athouba aduga tamo Khogendra aduga tamo Sotinkumar se impact news do lakbiba aduga segi manung hona se mapung phan beu ki tang teng lo selak pati kai khanu jero gas o mako amkon thagachari ngasi ki tamo ka impact news ki man hona mata jero sanjana batan jai role adu lamdam se tolu batok atok kai mari chum report ki tamo impact news mi yang ta do ne bio